kubor nakaslem jong unongsan hima. Kawai na kijingkeren jang ulat ka Jilla Meghalaya Usatia Pal Malik halor Menteri Rang Bakdu Narendra Modi kalapen kiwen yakari. Hakas ngi ublay habakren hagawai ga jayalang ha Haryana ulat ulay thu badang katukat ni ulalet banyak kendo yu Modi banyak keren halor kimat ki bayadai bat kinongram. Henry ulat ulaong bakata ka jing ya kendo kelakela panbansa ka jing yanya. Nalor kata ulakam ba umodi ulapen i ya kajing longker kajong u ha kata kajing ya kendu ke batang san minit. Umodi ulapen i ya kajing longker kajong u. Habang letu basan spa ngut na kinongrem jongi kilaklan. Ula kelipen ban hatu ki yap na kabenta jonga. Ngaong ho na marpidei usiem. Kata kajia keren kalapoi sya kajing ya. Ula ong yang nga bandai ya kendu ya u amet sya bat ngalale kumta laong ulan. Ulat ulaong ru bahabaya buksau Menteri Rang Bakdu ujupha ya kakubor sengawlem. Kabalanang penkiwen kalong ba ulat ulakam ru bahakapor ba uya kendu ya u amet sya uni Menteri katanat korbari ulaong hakapor bangaya kendu ya u amet sya ulaong hanga. Satya uta ulak lebit pikren bet bat bateng banyak kendu yangi. Kani kajingkren jong ulan kala penkiwen yakari bat nakaliang unong yalam ka Kongres Malik Arjun Kharge. Habakan thok ha Twitter ulaong ulat ke Jilla Meghalaya ulaong ba Menteri Rang Bakdu udai ubasarong keren halor kaman kabaya dei bat kinongrem bat u Amit Shah ulakam ba Menteri Rang Bakdu ulabiet Narendra Modi hatu kani kalong kabashisha. मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे जो आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने तुम बेफिक्र रहो मिलते रहो ये किसी न किसी दिन समझ में आ। Henry hadin katu kani kenta ulat habakren pat syakilat patai kubor NDTV hagalak sengi ublay. Ulaong hakapor bangalaya kendo yu Menteri Rang Bakdu banyak keren halor kilai telikian kibayadai bat kinongrem. Uklem long ubakloy bansngam. Ula syuong yanga banyak kendo ya u Amit Shah. U Amit Shah uburam bhayu Modi. Ulaong yang badan kibriu kibaya lambakla ya Menteri Rang Bakdu bat hakawai kasngi unsa sengautu halor kande kaman kabaya dei bat kilai telikian bekinong rep ki persya. Ulat ulaong ru ba ukwa ban pensyai ba u Amit Shah uklem kentoi persya ya Modi.